Мынакей Чангет жериндеги аштын убагы башталды. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн мына шу Чангетке келип, Толкун мырзанын Шоң атасынын ашына арналган улак. Мына эми Баткен жергесинде когалаңдуу окуя болуп кетти. Кылабыз деп отуруп кеңешип анан мына эми эл жай турмушуна кайта берели, алаксы эле эми ондан ары тынччылык болсун деген максат менен бүгүн чыгып атат. Буга чейинки 2-3 тойдун улагы токтоду эле. Мына шу Толкун. Бул талай палван. Кочон палвандын акеси. Мына шу Сураттын баласы. Палвандын Сураттын. Чын темир Москва. Талай оңда палван. Шала элешип калды ғой. Чын темир чалар кытып калдың да. Ала бериң палван акем, ала бериң, алың. Бөрү көрсө бир койлук алы бар. Палван бул кырган бул. Тийбе. Ала эке оңдон өргөт. Атыны кармап койбойсуңар, талашпайбы жаштар. Улак сагынып калыштыр. Воу! Assalamu alaikum достор. Мынакей Чангет жергесине келдим. Бул жерде Толкун досунун атасы Ашим Аштам атасына аш берип, мына бүгүн улагы өтүп атат. Бул жерде аксакалдар менен да бир экөө сүйлөшсөк, Аштамга дагы сөз берсек, аксакалдан сөз берсек, ала калоо тилек болсо, бата дуаңыз болсо, сөзүңүз болсо. Ашим балам эми ушул баланы нелеп чоңойтуп, мына алып бир эмеңен кутулуп атасың. Ушу ата-энеңин карызынан кутулуп бүгүн жакшы өтүп атат. Жакшы бала чагаң менен өнүп өсүп, жаманды көрбө. Небере чеберлери менен Алла Таала баардыгын өмүрлөрү узун кылып, жолдорубузду, жолдошторубузду кылып, бүгүнкү тамашаңам тынч аман өтүп кетсин. Аллаху акбар. Aşımın şatenesinin atılgan ihsanı Allah Teala özlerine kabul olsun. Maksat dileğine gelsin, baldarının günü bütün görsün. Şu jakşılık günlerde atağılıp, daim jakşılık günlerde baldarına baş göz bolup Allah Teala şu jakşılık günlerde atağılgan olsun. Allahu akbar. Kelingиз ага, siz daha bir dua kılıp koyun. Amin. Kudayım şu Aşim'de ukaları bir tuğanlar menen ten sağlıkları için ömürler uzun olsun, bala çakası bilen aman esen olsun. Kanday maksatda, kanday tilek bilen uşul mareken ötkörüp atkan bolsa, oşul tileklerin Allah Teala kabul olsun. Bundan keyin şu jakşılıktardı, toylardı kılıp oğulların, kızların, nevrelerin, çevrelerini üylep daim tördün görüp olup mavlida koşu birge yaşap, birge ömür sürüp bundan arka süre turgan ömürleri tatlı olsun. Emi ominim şu Aşim'de kılgan eksanların soğuklarını şu Allah Teala'ya tağılgan olsun. Daim ünlöründe jakşılık olsun. Baldары менен Aşim'da tınç bolup, baybiçesi менен балдарын toylarında daha uşunday jakşı günlerde Allah Teala tağılgan olsun. Amin. Palvanlar geldi, palvanlar Karagala jigitlerdi. Gelgiler. Boşa bir böyle. Gelgiler. Assalamu alaikum Ayşta. Marekeniz kutlu olsun. Olsun balam, olsun. Ne tilesenger tileğenger versin. El jurt tınççılık bolsun, el jurt aman esen bolsun. Zamanımız tınç bolsun. Şu siler dağı bola çakangardın günü küçün görgüle. Ne tilegen tileğenger bolsa şoğunu Kuday kabul kılsın Allah. Amin. Rahmat sizge dağı marekeniz tınç öttün. Rahmat balam, rahmat.
işiңe ilgili olarsın. Rahmat. Kelingиz, Meyman ağamız menен da сүйлөшөлү. Ana omin. Şu yerde bugünkü Kuda bir аңтарылып aldı. Oşaga Kuday жеткизсин, patadalan soğuklar vardı. Tiysin, ulakka balдар ketler. Şular esen aman, oynap durup, ulakta çağıp geçsin. Aytkanыңыз келсин. Айштан мукас боласызбы? Калоо тилеңиз болсо, бир туугандарыңызга бүгүнкү маракеңиз кут болсун. Rahmat ballar emmi. Bugünkü hareket tinçesin, el yurt aman bolsun, tinç bolsun, zamanımız tinç bolsun. Köftün qatarında barırız, el yurt aman eşen balaydı. Hiç oynap görüyorum, hareket tinçesin. Aytkanыңыз келсин. Sorunları dagы көрсөтүп өтөйүн. Мынакей. Ушул тайлар экен сорун. Бул аябай досум айтат, бир топ сорундарды айылдагы аксакалдар кыскартты. Алардын сөзүнөн чыга албадым, өзү негизи көп болчу дейт сорундар. Жакшы тайлар экен. Мынакей достор, акчалай наркы беркисиз дагы. Айшыне маракеңиз кут болсун. Рахмат, айнанайын. Ушу балдардын кичине чоңоталарына кичине марике кылып, эл жыкырып, журтты кылып күзөтүп атышат. Кудайга шүгүр, элдерге эли узап калышты. Азыр мына балдар кичине оюн тамашасын кылганы баратышат. Эсен аман ойноп, көңүл ачып, жакшылап кетсин балдар. Тынч болгула, эсен болгула. Rahmat Ayşe'ne aytkanыңыз келсин. Келиң Ayşe'ce, sizden daha bir iki kaloo tilegi uğaylı ağayinleringizge. Şu Kırgız, ayrıca Kırgız'ın nemeleri şu erkek uğul pörösü şarkamda ufaklarım kaldı. Ösem uşunti başım marekemi beret degen jakşı özdörünçe suymuş nemeleri olatken oşoların atkan şu şakavkalarım bugün şatam marekesini ötkörüp atışat. Şu bir tuğandarıma, bir tuğanın baldarına, kızlarga, gelinlerin bar şu kızmat kılgandarga rahmat. El var eken, jut var eken, şunday çoğ marekelere düşetken. Hem uşul hazır şu ulak nime kılıp atışat, şunu da esen aman ötkörüp alsın. Yaxşı da şu eldi jakşı uzatып alıştı. Rahmat tuğan uru koşnalarga da. Rahmat. Мен деле ушу абжем сөзүнө кошулам. Синеман ашты өткөрүп алышты. Ушу бир туугандарыбыз, абаларыбыз, атам бар экен, ушу атасын ашып берип синеман өткөрүштү. Марекеси колдон келишинче кылышты. Бардыгына Кудай ыраазы болсун, кылган инсандарын кабыл кылган болсун. Чоң жогондаларыбыздын арбактан ушумен ыраазы болгон болсун. Ошо сооп тийген болсун. Баарына кызмат кылгандарга рахмат. Шаарга келген конокторго рахмат. Барыңыздар өмүрдүү болуңуздар. Барыңардын балдары ушундай болсун. Keyin жеңе жакшы батаңызды бериңиз. Siz. Ular çoğ apalarımız. Amin. El yurt olsun, tınçılık olsun. Ellerin içinde şu silerde tınç bolğan ayın, sen de tınç bol. El kızmatını da jarap jakşılıklarga жүрөр ayın tınç bolğula, amançılık olsun. Rahmat. Çoku bolat olurdum biyik jeri, çokuday bol Kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kolun menen batır boldu. Çoğ atalar çoğ aytkon seni meni. Tolkun bolat denizdin güçtüğü jeri, tolkunday bol Kırgızdın jigitleri. 99 önördün iyisi ol dep toğluk ene töregen goz seni meni. Mınakey dostlar, Kökjaldardın tireşi, uluttuk at oyunlarыбыздын аламан улак түрү Чаңгет жергесинде. Чаңгет чаңып атат, бирок Алла таалам жамгыр берсин. Көрүнбөй атат, бирок көтөрүлүп калды, сүрүлүп калды. Болушунча тартабыз эми жигиттер. Урматтуу көрүүчүлөр, колдон келишинче. Budumçang. Torpoq görünbeyt, jat görünbeyt. Şunday da çabып atkан palvanlarga rahmat.
Çurqap atkan atlarga rahmat uşul çаңынан dem alып. Türlü atat biroq düşürüp koyup atşa. Toskunlar qatlı olup atabem. Mana salıp çıkıptır Mırza eken balası. Артында бак bir topqa çeyin top boldu эле. 1 saat aşıp ketти окшойт эле. Kim jardam menen boldu berem? Bak aka jetelip geldi, ne oldu? Attın göğüs emiz ekeni. Attın göğüs emiz ekeni. Oykunu sıkıltı da oylap çapılı. Vur jerge. Saşırı verdi de jerge vuruş kerek ele. Benim atlı verip aldı. Mikinin atası okşoydu. Çuak alıp kettir çuak. Sorun sayıda elek. Ben alma geledim mi? Ha? Niye koyalım? Ayda beri çuak ayda. Ayda çılkanı. Çuak bugün ağla tokşuydu. Başta öyle aşıp kaldı. Palvan Mırzabek. Batır üstünde bölükte var Karaç. Başına nimet kondu, al kondu kameradan. Ayağında diyor. Miki. Kim bulat bul? Bu çıkınca yani Cerik ağzını kıtaşta gelmiş. Azamatsın, malades. Yaş palvan. Atın kime yaş palvan? Ay malades. Kırgız eline başın görüngen palvan bolun. Babamdağın arka özünün bir mıktılarının biri. Ege. Başpınolar bu? Başpınolar çoğatağız taş verir otağı. Öyle ne diyorsun? Çoğatağın capkan cercayda olsun, topraktan olsun, sizler de Amin. Bak beri bastır batır, beri bastır. Öyle az çalama. Vay beri bastır kuş bak. Hazırkı 5000 düşül jigit alıp çıktı. Şaң bolup biz yaxşı baykaştır alбай kaldık bu jakta olup. Gel kuş bak gel. Bayış ekan nara arak. Kuş bak gel kuş bak. Gel batır gel. Bala jol borus kemen gerdek. Sorun kutlu olsun, aleyküm assalam. Salamasın, yaxşısın mı? Hazır alıp çıkkanın baypay kaldık. Kança oldu sorun? 5000 gerek. 5000? Gelem o Tolkun Mırzaga bir bata duanı ver. Жақсы ниет болып жерлерден бата алып ауызыңызға жатқан жер жайлы болсын. Жерді ауыз бейішіне насip қылсын. Құлан бексен
Amin, Allah ekber. Qaysi at men alып келдің палван? Өзім өлген Ақжал аттың баласына келдім. Базар қорғаннан келген Ақжал алдың ба? Құлағым. Малда жүрсің құлағым. Азаматсың. Bu жақта мен жаңы енем жылқы дүниесіне кіріп келеді. Данчо. Жақсы. Қарайсың. Bu жақта. Келіңіз. Кен палван екен, сізлер бата тілек, қалау тілек болсын. Мен не дейсіз, шу кезерін жатқан жері болсын, шу балдардың өмірісін болсын. Бұндай тойлардың боласына рахмат шуларға, шу жалғымен олық тойларына. Рахмат. Көтте бірақ жаңы атады. Өрінеу екен. Оларды көрдіңдер ме? Қой қайылды, қой кімді керек отады шаңында. Көргім көтерді, банға жайлантыр. Қалай алып кетті деймде, талай қарма қол. Қалай тегерет тат бір өңі. Шырамға шықпалды, шырам. Палван. Бері көздей бұрын палван әкәйімі. Чон палван. Чемпион. Шырам өкөн размері бірдей олып қалды да бұлар. Екі өтің дөй. Meyman kaçırır o meymanı. Oy men oylama. Densoluk versin, ömür versin, imanlı sat versin. Tapkan tutkanı odayın berek versin, kılgan evsörlerin bari uşu çamadırma teysin soğuk. Amin Allah'ım. Ula Tolkun, oğlum. Ula bugün mərəkən tünç ötsün, uşunça el top mərək verip atasın. Bugün kılgan insan kavul olsun. Allah Teala daima kolda жүрсün. Çite bir olan benim dostoş otasın bugünkü. Mərəkən tünç ötsün, dostluğun artık ölük akkan dostlardan bolla. Mərəkən tünç ötsün, daima Allah Teala dileyin olsun benim oğlum. $200 amarat. Kalp çıktadı. Jamdır rastap bir bata duanı veresine mi? Marat Polvan. Tamam, döpten jaylı olsun. Ne niyet kılsan niyet edin. Ana amin. Kuataka dua kılın. Yak göz. Söyle şaka, üç yok, buna mı? Son derece düştü ol.
Ага. Таштап алды. Молодец екен бірақ. Таштап өрген бі? Таштаптыр. Молодец, молодец. Ақ мені. Бұтқылдан алып шықты өзі. Оу! О! Koy sayıldı daha. Taştı жерге düşüp kaldı şu an çаңып айтат. Şukurlu eкен да шер ортадагылар көрүнбөй атат жакшы. Көтөрүлбөй калды бул. Чукурда экен, а? Кимисин ачты, көтөрүлбөй турулат дагы эле. Türlük oldu. Kim götürdü gen? Kim isinde duran? Kaldı o. Kaldı. Kalgana gel. Götürdü kaldı da ağzı şöyle. Suyunu açacak. Çuvak hareketini kalgana gel, çuvak. Tartıver çuvak azamat, ha. Ha, çuvak. Reken bol. Çuvak onda tartıver.
Азамат kimingsin de gitti? Ya Azamat ha. Çangda görünmedi köy açan eken biroq. Yürüsü okşaydı. Matısının jigitleri. Mıldığı ayda baysın, mıldığı gayrı baysın. Koy sayılıp gitti, çang bulup da tura düşünüyorsun ya. Alıp gitti уже. Azizalandırmayayım. Kulak gitti. Ayda bir ayda. Salvar! Salvar! Çangettin yaşlarının nesi uşul? İntibaqning nemeler uşul. Yaşlarning lideri yaxshi olan. Azamat salma ordu. Yaşlarning jamshini uyushtiradi. Elim gekten eskesin bu atar. O'shancha balдар bog'lab oshirib o'tadi. Azamat. Eldin arasında emgek var ekan da demek ha? Ama koyuverdi vaqt. Deputat ayında. Ayda deputatlar ulaq. Ayıldık kengeshinin deputatı. Bayan jingel falan. Zımı deyip alpır deputattın. Artur. Bugünkü marakesi Tolkun Mırza. Marakeniz kut bolsun Tolkun Mırza. Bugünkü ulaq turалы сүйлөшөйлү, çoң atаңыз turалы сүйлөшөйлү. Çoң atağızga atam eko kasım menен maraka ötkөрүп atты. Şu ovalarım menен. Ovalarım şey örönlerdi çakırıp eме kılaylı dedi ki şu Batkendeki için eме olup ellerdi şu kiçineler kılıp kosayam ötköröйүн деп eме kılıp koydum hem çoң atağız ulaq çağып жүргөн kişi. Sorunlardı başında tarttırdım dostum. Ошонун баарын sayayın dedim. Ellerden şu azıraakka olsa da surandım. Ulaq berбейсиң дешкен. Hem şu atamın, oğalarımın kılgan ihsanlarını Allah kabul kılsın. Çoң atağızga tiysin zor. Çoң atağızda palvan sayapkeri adam ötkөн eken ha? Çoң atağım şu sayapkeri bolgon eken. Kılарды östürüp. Çoң atamın atlarının yüzden çıkan palvanın bäri mingen eken. Atanı eskeru balanın milleti olan. Atağız şu bir milletten tutkar. Oğalar emeği kılıp oturады. Жақсы екен. Sizlerге рахмат. Рахмат чоң, маракеңиздин өтсүн. Мынаке эки калмак кырчындан эки бала менен дос болдум. Алар келишти. Чынтемир менен Мирбектер. Ооба, кече убаттык ат мингизип достошту деп. Достуңар бекем болсун. Курманбек менен аккандай катуу дос болула, түбөлүктүү. Ооба. Бияк ошондой аяшкө болуп калабы? Иним Москва. Москвадан 2,5 суткада. Атайын тойго улакка келишти. Жақсы маракесіне келдік. Өтсін, жақсы өтіп жатады. Улақ аябай сонун болуп атат. Елдердің бары разы. Біз разы. Şu ауызға адам баш беріп атат. Жайы жаннаттан болсын. Кылған ихсандары Аллахтан кабыл кылган болсын. Бардық келген қонақтарға Аллах разы болсын. Şu akam менен дос-досто жашагам. Şu 100 жылдық достордан болсын. Ешқашан Tolaşkan'ın sıyı oldu. Ortada sıyı oldu. Жүрегімізде. Айтқаным келсін, балуан азаматсың. Артур Мырза, атақтуу аттын ээси, Чубак Ажыдагы алтын курду. Калуу тилек бар абаңызга. Сиз ушу айылдын кулунусуз го? Ооба, ушу айыл.
Şu жатқан жері жайлы болсын. Şu Құран оқытып жатқан екен балдарына рахмат. Şu Ашмаға, Сакала, şu Толқын. Şulardan ой мақсаттары ишке ашып, жатқан жері жайлы болсын. Ақсақалдындағычы. Келген қонақтар есарманына улағы аттар жығылбай, палуандар игіліктүү кетсин. Айтқаныңыз келсін, Артур мырза, дағы бір қошымшалай кетші сұрауда. Атыңыз туралы айтып өтпес, бағудағы қаяқта бүгін көрінбейді ғой? Атты бақпайлы, ошо үйгө неме алып қойдым эле. Туруп қалды, тайпай, қонақтар менен болып бір 20 күндөн бері турат. Ичи чийип кетти, ошого келбеди. Кийин кулактарга качып жаткан демеге? Жок, ажы. Азаматсыз. Жакшы аттарды бага бериңиз. Biz bu жақта той ісімен сөйлесіп жатқан мезгілде бұл жақта bir sorun шығыптыр. Мукуш сөйлеп атат. Мукуш таштап алған ба? Мукуш алып жүріп пе? Чангеттің палуаны. Чаң болып тартылбай атат. Улақ өте қызық болды атат. Сорындай ой көп болды. Қой ақшалай 5000, 3000 bir қой. Bir қойдың үстіне 5000 болып сайлып атат. Бірақ чаңда байланыштуу тақыр тартылбай атат да. Мына жерде біреуге ашырып берді. Түшіріп алды. Acıға мына жау шыққан екен. Тайымнан су қашты. Бақа жалды. Тайды бақа жалды. Мына бүгін біздер şu районда, Чангет районында мына бүгін Насырбек ауызға şu балдары ел Құдай елді шақырып Қырғыздың ұлттық салтын қылып улақ өткізіп отыр. Қаталы елден şu балдардың дағы қылған ehsandарын Алла Таала қабыл қылсын. Şu балдарынан динге, илимге şu қызмат қылған Қырғыз елімізге қызмат қылған балдар болсын şu балдарына. Толқынукам рахмат саңа дағыча. Şu тамашада тынч өтіп кетсін мына. Ажыт bir тайға салды мына өзінің Спартак деген атыменен. Амин Аллах акбар. Азаматсыз сорun mutlu olsun Acıға. İyilik. Дағы да. Acı. Келіңіз Acı sizin. İşte şu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavattар болсын. Шунча кырысты берип, жедирип, ичирип, шунча ehsandарды кылганга мүмкүнчүлүк бергенге шүгүрлөр болсын. Элибиз журтубуз тынч болсын. Şu элдин журтунун катарында да толкунга да рахмат, шунча элдин башын чогултуп, шунча мараке берип, Кыргыздын улуттук оюнун кылып берип атат. Толкундагы үй бүлөсү менен тынч болсын. Ошо кандай ниет менен кылган ehsandарын Алла Таалам кабыл кылып, ошо кылган адамдарына Алла Таалам жеткизсин. Şu el jurt tamam olsun, şu Çanget örön onun bulalım. Amin, Allahu Ekber Acı. Aytkanız kelsin Acı. İyilik sizge dağın. Havayla, havayla balvan, havayla. Spartak degen atı menen, can atı menen. Nasıl fatih buladık mı? Көтеріліп кетті. Алып кетті оқшайды. Шаңда көрінмеді деді. Үзіліп кетті оқшайды. Үзілейін деп қалды. Қайды қалған сорынды бөлі үйрет оқшайды. Көрем бұл. Әйелде бар. Болды ма? Шал, бақа жал. Адыл деген атменен Алмаз ағам жүр. Мына тайдың бері Маратқа, бері Мукушқа шаң кеттік. Балбандарға қалып тұр, алып тұр ешкерді. Чаңда жақсы көрмей атты.